Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duna su jawara di tagalemu lenki kota ke aremba tamajiri jawara kurara hore ken ku inde nyana katagai wai taro kumbiranya kama taro kubega uti korea mamuru damangile reme igati mamuru jawara taro kundi gara koenati ada togo maili gajangen ado jambere nanti sera lagaburu benu agani brandini kungiri jara na daga autu igaraga ure autu ida sagande kati jara ile karia yuri giren kama igatini maraji gide ado yuri de begumba kilo mutani gara saunde gide be maraji gide lenge kota ke fondation damangile jawara baba jawara la mission grindi secrétaire général mara jawara nanti oli black tonto ere na ko nanti mamudu saka ere yuri meri sambu jawara kenyi mer ni plaque no gire ala ja kenga mirake kama kenga ni fondation jatigi nga samba ko na te kenga ere kununga musa kamara gesere nga ere kunu kaw baba sago gang amadou gangi ere kunu abdoulaye dabo igatini tata dabo monsieur le maire aywa li khariani megeta téléphone ngala sana kamera Alhamdulillah Rabbil Alamin pour le mémorandum de la famille Diawara à Yuri. On est ravis d'avoir la famille Diawara avec nous à Yuri. On a toujours vécu et on sait que nous sommes toujours et nous serons toujours avec la famille Diawara à Yuri. Et le Yuri Gatagoda Tantoro mais Kenny Okrumba Tanakaya Kengani Lenki Mamoudou Diawara Ure Memory Ndenga. Donc Nanya Immortel. Donc Lenko a Kenya inauguration Ndenga. Donc on va essayer de voir. Il y a un carton papier. Sous la colline de Maraji.